Tako ide, dobro, jel? Snijeg koji pada širom Bosne i Hercegovine uzrokovao je velike probleme vozačima i zimskim službama u Bosni i Hercegovini. Na dionici puta Sarajevo-Konjic saobraćaj je bio zaustavljen nepunih sat vremena, kamioni su na nekim mjestima bili zaglavljeni te se apsolutno nisu mogli kretati zbog velikih količina snijega. Kao što možete vidjeti u pozadini, grtalice se pripremaju da krenu u radnu akciju, da pokušaju očistiti snijeg koji je zaista veliki i koji ugrožava putnu komunikaciju u Bosni i Hercegovini. Gore! What is that?